mukura yewe moyibikona uzayabazwa yewe mukura we yewe mukura yaraso yibikona uzayabazwa yewe mukura yewe moyibikona uzayabazwa. Yes. Muranze musome ku kirangantego. Mutuze man. Niyo yacu twese. Ureyo burya n'ingingabire abimana yahaye barabuvukana bakazana rinda babusazana iyo ngo nkunda abafana bawereyo we batita ku mafaranga kiyaba amafaranga mama we rwafanye igikona. Yesa amanota ubu abaye 4 mu giswahili bakavuga ngo 4 mu kinyarwanda bakavuga ngo 4. Mbona narababwiye ngo ikipe zose zikina icyiciro cya mbere muri shampiyona zibaye seriye zatsinda Rayon na APR. Naravuze ngo nayirimo mbabarira w'indogo ya mukobwa mwe mfasha wamfura uri imfura cyane. Mbo icyo nshatse kuvuga ni iki, ubonye baro hano ntabwo yari ikiri mukura, hano bahita akada, hano hari habaye Sigino Duna Park, Duna Park, Duna Park, Duna Park, Duna Park. Okay. Yes. Nta gitunguranye. Nakubwiye nimugoroba ndakubwira ngo ngewe Fred na umureyo mwenye sambusa guturuka imuhanga sinshobora gutaha na madamu namubwiye niryama wumva utuje. Sibyo hari haduye ndaririye kandi anciye mu ryahumya kancomoka byandya. Sibyo nukuvuga ngo bazinge imizigo bagire bati bondoke barudie Kigali kwa mikono. Aperise nukuvuga ngo buriya ntibazakubeshye yakinnye mukura iratsinda se mukura yakinnye iranatsinda turumvikana. Reka nduhure Fred namubwira ijambo rimwe. Buriya hari ijambo navuze ejo Rujugiro Sarupongo baravuze ati muragowe noneho ngo sinsinda bine. Hari uwo bise Pirate Jangwane, ndabisubiramo ngo Pirate Jangwane we yavuze ngo ni ibitego bine kuzamura. Ndangije nababwira ati nta mwana urya iteke, iteke ry'umugabo ukitekera iba rikomeye kugira n'umugabo akomere. Umva rero atare bazi ko bicaye he yewe wewe haragowe n'ibikona byanze kubireka gitare bazi ko bica. Ubu ntabwo akiri amanota 3, ntabwo akiri amanota 3, ubu abaye amanota 4. Urumva aha ni iwacu, aha ni kwivuko ikipe muzahura ariko iyi se none se reka nkubaze iyi guhura nayo nteye ubwoba ahubwo dore ikintu kibaye ngo zirahiye we zirahiye miliyari zabo za peri we zirahiye yewe zirahiye we zirahiye miliyari zibikona we zirahiye. Sasa siku ya kesho Jangwani anasema ilikuwa Club Giant, akasema hapa pale hapa anaitwa hii stade inaitwa Stade Regional Huye International. Anasema hii timu ya APR inapiga bao 4 kupandisha. Si ndio kweli? Haya ndio maneno anasema kesho. Sasa hivi mumwambie arudie hapa. Tumpatie ndio hii mikro. Yongea aseme hayo maneno. Bro, kushinda si kwa maneno. Si ndio? Kushinda ni kwa kiwanza. Vitendo vya APR si ndio vizuri, vilikuwa vibaya. Umwambie apunguze maneno. Kila siku anadanganya washabiki wa timu ya APR balikuwa Club Giant. Na mimi kila siku nitamwambia ndo hivi. Club Giant ni hii. Si ndio? Mwaka huyu banasema si ndio? Balishinda mache kwa mache. Ni mimi nitawaambia kesho nitapiga bao bilikuwa 1-1. Si ndio? Siku hii balishinda 1-0. Sasa kila siku anasema hii ni timu Club Giant. Hakuna. Club Giant ni mwenye kazi. Mwaka huyu silimwambia no huku. Mukurase. Aperise. Ekada narababwiye ngo derby ratsindwa ntikinwa.
buri munsi ndabibabwira, iyi ni match ikinwa n'umukinnyi ku giti cye, ntabwo ari match y'umutoza. Derby ntibazanagushuke bro, ni match y'umutoza. Real Madrid ntiyikarakasi igahura na Man City kayikubita yahuranya, Barcelona ntiyakubise 5. Muri rusange abafana ba Rayon Sports bamerewe bate size? Ekada urabona bimeze bitese. Ejo mwarambajije ngo mfite agahinda, noneho ubu ndumva ntushe. Subiye Muhanga nemye, bantu banjye mujya munsaba nimero narayitanze, nongera nyitange se koko? Ni 078 2 6 8 4 1 4 078 2 6 8 4 4. Abantu mwandika amagambo adafuze ku mbuga nkoranyambaga bakuri YouTube, mwoka byaramwe ntimukabe nk'abashumba binga. Tujya tuba sportif ari professional, ni fair amaro y'Imana ndacyasi Muhanga neme. Sawa. Nk'abafana ba Mukura intsinzi mwakiriye gute? Nukuri turayishimiye kandi cyane. Yendi perezida Save Rwanda Fan Club, Save mu Rwanda. Mazina Ngenuka Mutiganda Janvier. Mu byukuri twarasuzugurwaga cyane, ariko uyu munsi ntabwo ariko byagenze. Iyi ntsinzi kwa tuyikene kandi tuyishimiye. Ndabanza gushimira abafana banjye nyoboye bamerekeje, kandi n'abafana bayibonye bandi baturutse ahandi, ndetse n'abakinnyi babyishimiye. APR ni ikipe yoroshye cyane kandi idateye ubwoba. Ni ikipe yoroshye, ntabwo biteye, tuyitinya izina ryayo, naho ubundi mu kibuga nta mukino ifite. Nta mukino ifite, tuyitinya izina ryayo, nta mukino ifite pe. Urabona muri iyi shampiyona muzagera he? Mu mwanya kangahe ni ukiba? Twebwe umwanya turi si hafi si kure, ariko mu by'ukuri buriya iyo twageze mu kibuga tuve akazi gukora turabikora, kandi amakipe manini yose muzakomeza niyo ntego dufite. Mukura twaje, Hunga twaje, niyo ntego. Ntabwo bikiri ibitego 3 ngo nta nubwo ari 4, ngahubwo ngo nuguhera kuri 5 kuzamuka. Birabaye we, birabaye uzagashaka baye vuga we, birabaye we, hagararaho vuga we, birabaye. Itangazo tubatangaje, ntabwo akiri 3 abaye 4. Ubu noneho n'ejo buno umukino ukurikira nabwo kizatakaza. Yego reka mbabwize ukuri, ejo naranganyije ati gacu unganyije n'amagaju n'ukuntu mwiyemera. Noneho uzi ikintu nahise mvuga, narababwiye ati mwabavandimwe mwakitonze ko Ejo naho hari uyu mukino inkoni kubise mu cyebu irenze urugo. None rero birabaye, hari umukinnyi uhembwa miliyoni 100, hari uhembwa miliyoni 150. Ubaze mituweli z'abaturage zirimo bitewe n'imisoro iri gupfa ubusa, bakanga kugaburira abana b'Abanyarwanda, bakagaburira abahandi abanyamahanga tutazi. Umva nkubwire, umva bagikinisha Akanyarwanda, inama nabagira niho babonye ibikombe. None ubu bagiye kurira, urumva basetse Robertinho. None se uyu mutoza wabo we byagenze ute? Mama Dusi se byagenze ute? Amazi si yayandi ngiye kuyasubira mu buryo burya n'ingabi abimana yahaye baraboboka bakazana renda.